huram na ko na pi pa hai pai pu poruk do khoi tauri ba thong thoda taw thore ba thong yam jina last na pi pu mong du tan bi rakano ko na puna maki yeng bi rakanda ko lai film jim gi ba solution lak ti ba budi khoi yam kup na di lo biu hai sim di lo biu ta nang sai miyam ge ko law je asi aroi ba pandum lak ta ga di khoi pun wa min na bi hai phum ja hai thum jagil yam thaga je ja oza lo shelak pada aroi boina khoi gi chingtam khai roi mathau ta ba lawmi sing da urea phangan gani hai ba gi cm gi pau phong thing na reza masi khoi manipur da miyam na matam kuina dagi khoi gi har phangada bagi awaba adumak lawro pantha yorpo matam masi adumak thing na duna lakpa thorak li oza adubu handaki lawro pantha asidadi chingtam khairoi mathau ta ba lawmi singda urea har phangan gani haina cm na phungdoli wafam se ri boina bicha kamani yengbe adu di sidi karoni da lenin tahum thupani da khoi government na su wanga matam da sometimes chingtam na sum chala di yar roi mani pudle ri ba any community khuding ma na ta na de hilson plan ko haibu de heavy do su any mani pudle ri ba dum ba ngasai khunda min ri ba fru khuding mak se sigi tagai pha tom thok ni haibu di haim thopani di ko haim thopani to biu ko su kai de to do sai area sta ju khoi na government sin na thawam paklak matam dai khoi khoi criteria khai ko type to ko chingna ching tam gai khai ko mong ji su to hon ning de adu ta magi lady ba ngasai gi thawak thong sing du magi to hom to ba local mel le yaw le tra adu ngasai gi honorable chief minister haibi report tu ngasai gi ama to mi ni ke su kai de but magi kendra gi mla license je magi kendra du gi awara pa development lambi thong ko hori ba tong jira ge la bane ko adu dai ngasai gi government sina ngasai gi bias le mo ma da sagi hanna yeng bi de khopi de ngang bus dai khoi uidna ko chingi khoi gi adugum bang sai kar hai ni ibung be ma khara na hai dai ko ado manipur lengak ta hangmai mahuta isai kendra du gi le bi mla sin do adu thilam na hangbiu ko khoi gi tin kyam la khre lambi semen kyam taw re adu gi chakho thorang school gi na mai taw re college na mai taw re hospital na mai taw re ana leng sin na mai taw re kam do hai je mai nang gi mla da hangbiu ko nang gi mla sin na potu tawuda ko su tawroi da su awat padu su madu government report obi rakanda adu gi tawu ya thaw yam tong ga do ne mantra loina mang ngamni habida te ko matam gi dum ne ni khra ko adu raga su tana bi haina bi ko an sai area sta ko sai gi ka haini kai mama yam bias le bi ta su oina uru ngana bi thaw su khedum ui o to hon ning de tawu ko su kai de adu khang ko je khoi manipur je dum angak pakhara dum yawi dana lirin ko angak pa dum yawi aduna sigi khudong jaw log jara kanda khoi phangan biro ko any community ko maitei pangan noigera naga ogera mogera kuki tangkhun noigera mogera any 34 community manung sida manipur thugaya pamda ba manipur punna himina pamba ko khogi low singubogi oiro magi oiro daga leba tawri thau khuding makse magi takhum thokpa sin tholing do kai thokpa ya ba pibiro tawbiro kana han biro nunga han biro drug than biranu popi than biranu ko kai no magi pia bes kumpina biro to biro ka sukai de loina phana sin biro madu gom thoni ko ngamaga na kai ni karor hai thara ka sem yam sem biro ko sakhar no khona biro ka soje de na tra ka soje de to biro sin ko ai de pose ka sun ni te to buta bu kai ni ang ko thodo khara sum ubo je masi de khadang yeng biu khudam moi ngarang ju ngai cabinet meeting phama ma le ko ngarang cabinet meeting phame na pau ta ja re cabinet meeting da lamra chumra khang de ji photo viral oi re ko ko gi minister amadi gari manung dagi bu cabinet ting pham yawe ga na khoi thagna rei ko chumla amadi khang de ko mayam sum bhai ra pudi haija bani ko chumla amadi khang de mayam sum bhai ra pudi haija bani ana ngasai gi kai ni